Malachi chapter 3, verse 6 and 7. This is a very, very unusual message. Verse 6 and 7. Basta na itong verse 6 and 7. Excited ko para sa mensahe. I haven't preached a message like this in years. I can't remember the last time I preached a sermon like this. I did, I think, maybe last year, but I can't remember. I don't know. It's been a long time. It's been a very long time. And Malachi chapter 3, verse 6. Unanas, amen? Amen. For I am the Lord, I change not. Dili pagkadalipay ng Diyos, dili mas muusob, or dili mausob. Diba? Saktong grammar. Let me try that in English. Y'all just look at me like, what? Aren't you glad God doesn't change? That's where the amen goes. God doesn't change. If God changes, we're in trouble. And I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed, even from the days of your fathers. Ye are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Bisaya. Kay ako ang Ginoo, ako dali mausab. Busa kamong mga anak ni Jacob, wala na ut-ut. Nasakta yun, na ut-ut. Nadawad hangtod horok na. That na ut-ut, nadawad hangtod horok na. Bisan king gikan sa mga adlaw sa inyong mga amahan, kamun nahilayo gikan sa ako mga ordinansa. O wala mituman kanila. The word ordinansa is like very similar to balaod. Commandments, mga kasuguan. O wala mituman kanila, balik nganhi kanako. O ako balik nganha kaninyo. Nag-iingon ang Ginoo sa mga panahon, apan kamo umiingon. Asa kami mo balik? So my message this morning is a modern day parable about honesty. Sa panyo parable, sambingay, di ba? Si Jesus nagsulti sa daghang sambingay. It's not a true story, but it's a story you use as an illustration to teach a spiritual truth. So my message today is actually a story. Until the very end, we'll have a practical spiritual application. So I'll preach to you today a modern day parable about honesty. I don't know what modern day would be. Pero, I think I got it. Ang sambingay para sa pagkakaroon, or something like that. Modern day, kabahin sa pagkamatinoanon or pagkamatinuoron. A modern day parable about honesty. Magapunta? Dayon kumo magka. Oh, wala kumo nagtindog. I forgot. Nagtapol mo. I forgot. All right, you don't have to sit down. You just stay sitting down then. Let's pray. Heavenly Father, we need your help this morning. Please bless the message. Would you fill me with your spirit as I preach? God, would you help me to say exactly what our people need? Would you keep the details of the story straight in my mind so that I can present the truth accurately and clearly in a way that will be remembered? Holy Spirit of God, would you guide me today? Would you fill me with your spirit? I pray in Jesus' name. Amen. I'll tell you a story today about a small city called Kasaligan. I've been to Kapatagan, dito sa Ozamas. Has anybody ever been to Kapatagan? You ever been down there? I will tell you a story, members. Would you write that on the board for the town of Kasaligan? The town of Kasaligan. Once upon a time. All fairy tales start with once upon a time, di ba? Once upon a time, there was a small city called Kasaligan. Kasaligan, kini nga gamay nga lungsod, dili dako, dili impressive kaayo, but this city took great pride in the honesty of their citizens. Nalipay jud sila nga makasulti, makapasika sila nga ang atong mga citizen diri. I looked up the word citizen. Does anybody know the word citizen in Bisaya? Luksoranon, citizen. Taga sa taga-dapit, citizen. But the citizens of Kasaligan were known for their honesty. Matinut-anon gyud ang mga tao dito. In this fine community of Kasaligan, there was an electric company, much like we have Zeneco here, but of course it's for Kasaligan, so we're going to call the electric company Kaselco. Mom Ruth, would you put that on the board? Kaselco. Kasaligan, I can say it. Kasaligan Electric Company, Kaselco. Alright?
Ka-sel, for electric, ko for company. Kaselco. Technically, it should all be capitalized, but that's okay. I didn't warn her. You can fix it. Ayun na. Kaselco. Kasaligan Electric Company. Huh? Slang? I had to figure out Zeneco to try to figure out how to make my own name. I said, okay, so Zamboanga del Norte, so the N, okay, and I figured it out, and I made up Kaselco for my story this morning. So we have the city of Kasaligan, and in the city of Kasaligan, we have the electric company called Kaselco. One day, the board of directors had a meeting. The board of directors for Kaselco, na sila board meeting na maghisgot sa mga changes sa ilang negosyo. The president of the corporation was named Mr. Mosalig. What was his name? Mr. Mosalig. Now, Mom Ruth, would you help me? Would anybody like to guess what his first name was? His first name was Dali. So he's Mr. Dali Mosalig. All right, so write that down first, Mom Ruth. Mr. Dali Mosalig. Mr. Mosalig was a good man, but very, very trusting. Thank you, Mom Ruth. And he was the president of the board of directors. On this day, Mr. Mosalig began the meeting, and he said, "Gentlemen, nagpuyo mi sa lungsod nga honest kaayo. Tinuod gyud ang mga citizens sa among lungsod." I mean, after all, the name of our city is Kasaligan. So of course, ang mga citizens sa among lungsod, honest kaayo, matinud-anon, Kasaligan gyud sila. All over Kasaligan City, there are honest people who use our electricity. Na matinud-anon ng mga tao nga naggamit sa among kurente, matag-adlawan, matag-bulan, sila muadto sa mga payment centers ug sila mo bayad para sa ilang kurente. And every month, kita kinahanglan mo padala sa meter reader ngadto sa ilang mga balay, and the meter reader reads the numbers on their meter and prints a bill, nagbutang sa bill diha sa ilang pultahan or sa ilang balay. And then they take the bill and they pay the bill at the payment centers. Mr. Mosalig nagpadaan niyang isulti, "Gentlemen, naghuna-huna ko kabahin ni ini nga method na mo ang pamaagi sa negosyo. Our customers, at tinud-anon jud sila, kasaligan jud. They're very honest." And the fan is blowing my sermon. Very honest. I just don't believe, gentlemen, that we need to keep sending bills to our customers. Dali na ta kinahanglan mo padala og mga bills ngadto sa among mga customers. Sila makabasa sa ilang kaugalingong meter, sila makakwenta sa ilang bill, ug tungod matinud-anon jud silang tanan, padayon magbayad sa ilang bill. So gentlemen, I would like to propose that we, starting today, cancel all future meter readers. Dali na ta magpadala sa trabahante, magbasa sa meter, maghatag bill. We're going to cancel all meter readers, and from now on, we will trust our customers to be honest and do the right thing and pay their bills. Sugod karon kita magsalig lang sa atong mga customers na sila maghimok sa matinuorong nga butan o sila padayon magbayad sa ilang bill, pero dali na mi mo hatag bill. Sila ra magkwenta, sila ra magbasa sa meter o kami mo salig lang kanila. Then one of the other board members, Mr. Mag-uyon, put that on the board for me, Mom Ruth. Mr. Mag-uyon, nagtubag. Mr. Mag-uyon, siya ang clerk sa board of directors. Si Brother JD ang clerk or secretary sa among simbahan dere. Mr. Mag-uyon was the clerk. Oh, and yes, very good. Mr. Mag-uyon. Anybody want to know his first name? Wala ko naghimo. Wala ko kabalo. Si Mr. Mag-uyon, siya ang clerk sa board of directors para sa Kaselco Electric Company. And he said, "Ako nag-uyon ni Mr. Mosalig, matinud-anong gyud ang akong mga customers. Dili ta kinahanglan mo padala nila og bill. In fact, ako mosulti niini. I believe
that sending them a bill is a direct insult to their inherent honesty. That's lalo. What's inherent? Meaning, nga gidawat gikan sa imong kinikanan. Is that inherent? You got it from your parents? It was passed down, like inherited? He said, ako magpuyon ni Mr. Usalig. Pero, I'll even say this. Kung kami, kita magpadala nila mga bill, kanang insulto sa ilang pagkamatinunanon. It's like we are saying we don't trust them, and that is an insult. So I agree. We should stop sending bills to all of our customers. Then Mr. Pagbati spoke up. Pagbati, feelings, di ba? He said, I agree, nag-uyon ko. On every bill, matag bill na kami mo padala, na kita magpadala, matag bill, down at the bottom of the bill, na comment, na note, na naghulga sa mga customer, kung dalit bayaran ni mo ang bill, kami magputo sa imong kurente. Every bill has this threat, we're going to turn off your electric. And I think we're just going to hurt somebody's feelings. Murag na daghang honest people sa among lungsod na discourage sila kung sila naghuno na ang mga tao sa Caselco, ang mga board members wala nagasalig kanila, and I'm sure we're hurting people's feelings. We need to stop sending these bills right now. Kinahanglan ta mag-stop karon. Then everyone turned and looked at, is this proper Masinaboton, Mr. Masinaboton? Is that what you gave me, Alvin? Masinaboton? Kinsa sa pulong Masinaboton? Meaning, dali makasabot sa situation. Ang tanang tao, tanaw ni Mr. Masina Boton, Ma'am Ruth. Boton, like on my shirt, but Boton, ako yung mga Boton dari. Just kidding. Mr. Masina Boton. Ang tanang tao, nagtanaw kaniya, kung sa iyang ikasulti. Mr. Masina Boton, nagandam na kastorya. He said, nag-uyon ko, mura, halos tanan atong mga customers, honest kaayo. But, kung dalit mo padala nila ang bill, saan nila paghibalon sa saktong bayad? Si Mr. Mosaling nag-interrupt kaniya. Siyempre sila makabasa sa ilang meter, dalit butol sila. Sila magabas, kabalo sila ang pagkwenta, dili desod, kami musulti nila, kini ang kilowatt hour, kinang presyo sa kilowatt hour, kaya nila. Mr. Masinaboton nagpadayon, pero syempre, sigurado nga, kaya nila ang pagbasa sa meter, pagkwenta, pero dali ka na akong pangatana. Sigurado ba nga sila mo himo? Niana. Saktong grammar, are we sure they'll do it? Are we sure? Will they actually? Of course they'll do it, said Mr. Macuyon. Nga naman ikaw naghimo sa pakiglalis dali sa meeting, you just need to agree with the leader. And remember, said Mr. Pagbati, ayaw malimot, dalita ka mo sa kids mga pagbati sa tao. So, Mr. Mosalig, Mr. Macuyon, and Mr. Pagbati, silang tulog nagboto na mag-stop sa pagpadala sa mga bills. Wala sila naminaw ni Mr. Masina, I lost his name, Masina Boton. The following day, ang tanan customer sa Caselco nagtawag sa letter gikan sa Caselco. I'm going to read it for you in English because that's what I've written in it. Dear valued clients, we realize that the people of Casaligan are all honest people. So we have made a decision that we will no longer be sending you your monthly electric bill. Instead, we request that each month you go out and write down the meter reading for yourself and then calculate how much you owe for your electric usage. Once you have calculated your bill, please go to the nearest payment center to make your payment. Because we know that all of you are honest, we will not be checking your meters to make sure you have paid your bill. Dali may maglantaw-lantaw sa imong mga meter aron kabalo nga matinud-anon ka. We have decided to trust you. Nagdesisyon mi nga mosalig kaninyo nga buhaton ninyo ang saktong butang. However, if at any time you decide that you are unable or unwilling to pay your bill, we will trust you that you will voluntarily disconnect your electricity. Sakta niyo ka na? Voluntarily? Nagasalig din ninyo kung nagdesisyon mo, dali,
dili na ka makabayad o dili ka kanahan mo bayad, nga ikaw maghimo sa decision sa pagputol sa imong kaugalingong kurente tuod ka na ang honest decision. Sa diya, ang mga tao sa kasaligan nakadawat sa notifications pagpahibalo, na-shock yun sila. Wow! Walay electric company naghimo ni ini. Kasi kung una, wow! Nindot kayo ang kasaligan. Daghang tao nagdawat sa pagpahibalo. Pero ang matag tao na lahi nga response sa notification. This morning, I want to introduce you to 5 citizens of Kasaligan and tell you how they responded to this decision. 5 katao, 5 ka lungsuranon sa Kasaligan. Kanan ko mo paila-ila ka kanila and how they responded to this new method of paying electric bills. I'm going to need help today. Now, I'm going to ask you to do me a favor, okay, guys? Kung ako mo gamit ni mo, please, mag-joke today, all right? Let me do the jokes. Don't distract from the message, okay? Help me with that, all right? Here we go. I'm going to need 5 guys today. Hinay, all right? And every guy looks at the floor. That doesn't help. Makita gihapon ka. And mas mayo mo lang taon ako. And then maybe I won't pick on you. All right? I'll take a volunteer for this one. The first person I want to introduce you to is Mr. Matinod Anon. Do I have anybody who wants to be Mr. Matinod Anon? I'll give you a warning. You don't want to be any of the other 4, so I'm giving you a chance. Brother JD, why don't you come on up here, sir? Mr. Matinod Anon. And all the way from the back, of course, Brother JD, our very own Mr. Matinod Anon. If you stand right here, sir, and hold this sign for me so everyone can see it. Mr. Matinod Anon. Siyempre, si Mr. Matinod Anon, na-shock siya kabahin sa bagong paagi sa pagbayad sa bill sa Kaselco. Pero yung gihunhuna, well, siyempre, ganang ko padayon mo gamit sa akong electricity dari sa balay, so I guess I'll have to do it. Ako kinahanglan magbasa reader, magkwenta. So we did. Niyato siya sa store, nagpalit siya sa notebook. Niyato siya sa meter, nagsulat sa number. Sa katapusan sa unang bulan, higawa siya ngato sa yung meter, nagbasa sa bagong number, nagkwenta siya. Sige, kini ang daan number, kini ang bago, sige, kini ang mga kilowatt hours, gigamit na ko, nag-multiply siya, and nagbana-bana siya, nagkwenta siya, okay, kabalo ko unsang saktong bayad para sa akong kurente. Dayon, siya nagsakay nga to sa payment center and he paid his bill. Nakuha po nga tana para ninyo karon buntag. Is this man being honest with Kaselco? Yes or no? Tinuod, gyud siya. Nagbasa siya, nagkwenta, ug nagbayad. So, tinuod ba siya? Dili. Mr. Matinod Anon, what a wonderful, godly man. Why did I pick Brother JD? What koy idea? Alright, padayon ta. Was this man forced to pay his bill? Gipugo siya nga mobayad sa iyong bill? No, dili sila mo lang tao. Diba? But he did it anyway, nga naman, tungod siya si Mr. Matinod Anon. Secondly, I want to introduce you to Mr. Y Bayad. Dr. JB. Come on up here, sir. Ali, sir, here we go. You can stand right here next to Brother JD. Mr. Y Bayad. You stand right there. Mr. Y Bayad. Kasadiya siya nagdawa sa pagpahibalo. Excited jud siya. Woo! Dili na ko kinala mo bayad. Wala yung tao mo bugas na ko. Di ko mo bayad. Nindot jud ni. Makagamit ko niya ng kwarta sa Kaselco pat sa laing-laing butang. Makapalit ko sa mas dakong snacks. Makapalit ko motor. Matutang o nanay akang kwarta. Mr. Y Bayad, what jud naghuno-huna? Basin dapat kumubayad sa bill. He never thought of that. Para niya, kini ang oportunidad lang nga magpahimulos sa Kaselco. So I have a question. Is Mr. Y Bayad honest?
Dili siya. Why? Dili siya mo bayad, bisan unsa. Sa diha si Mr. Y bayad, nakikita ni Mr. Matinon Anon, naglakaw, ngadto sa payment center sa pagbayad sa iyang bill, nagkatawa siya. Nga naman ikaw mo bayad, dili pugson ka. Kung dili pugson ko, dili ko mo bayad. So, unsang resulta, dili siya honest. So, actually, dili siya mo bayad tungod, dili siya honest. Number 3, ganang kumupaila-ila ninyo ni Mr. Alibi. Mr. Alibi. Little boy, come on up here. Ikaw makatindog today, Mr. Alibi. Now, what did Mr. Alibi say? Mr. Alibi, siya mas butan kay ni Mr. Y Bayad. Si Mr. Y Bayad, wala siya tinguha na mahimong honest. Pero si Mr. Alibi, ganahan siya mahimong honest. Pero, iyang gisulti, ganahan ko mo bayad sa akong bill. Pero, dili pwede karon na pikigyud karon. Kamay akong kwarta, naglusod mi og financial. So, sunod bulan lang. Sunod na lang ako mo bayad. Sunod bulan, niabot. Naglusod siya gihapon. Oh, ako kinala mo pali og bagong sapatos sa ako nanak. Oh, akong lain anak nasakit. Ako nasawa, ganan siya og bagong shoes, matag si Mana. Og nagpadayon siya, mga alibay, matag bulan. Oh, siya nagsulti nga ganahan siya mo bayad, pero matag bulan na ay bagong alibay. Nakuha po nga anak. Honest ba siya sa kasel ko? Honest ba siya, dili? No. Tungod siya, naghimo og mga alibi. Now, I have a question. Basin, tinuod, basin apiki siya. But wait a minute. Kung honest siya magputo sa iyong kurente. Kung dili ka mo bayad, dapat mo putol, dapat ka mag-honest. Magmatinon-anon. But nagpadayon siya, mo gamit sa kurente, wala jud siya nagbayad. Now I want you to meet my next citizen of Kasaligan, and we're going to call him Mr. Guessing Lang. Mr. Guessing Lang. Let's see here. Gilboy, you can be Mr. Guessing Lang. Let's go, Dr. Gilboy. Gilboy, let's go. Alisa, Mr. Guessing Lang. And you stand right here next to Lito Boy. Mr. Guessing Lang. Now, Mr. Guessing Lang, dali siya preo ni Mr. Waybay, dali siya sama ni Mr. Alibay. Mr. Guessing Lang, ganan siya naghuno-huno nga honest siya. He wants to think of himself. Ganan siya mag-isip sa iyong kaugaling nga matinod-anon. So what does he do? Mr. Guessing Lang says, oh, lusod kayong pagkwenta sa akong bill, matag bulan, kailangan magsula-sula, kailangan maghimo kailangan magkwenta, dahil kailangan mag-multiply, lusod yun na. So it's a daghang trabaho. So he says, here's what I'm gonna do. Mulat ko dito sa payment center ug mag-guessing lang ko unsang saktong bayad. So, moato siya ngato sa payment center. Hug mo siya sa payment center ug ang cashier na matana niya, tagpila imong bayad, sir. Ug maglantaw siya sulod sa iyang wallet. Naa siya 1,500 Usika 100 o usika 50. Ug siya nagsulting, murag akong bill karong bulan, murag 100 na lang, murag ka na, duol. Natinood ba ka na? Murag 500 ka pin, 400, di ba? Pero kung guessing lang, dili ka mo guess taas, mo guess ka sa ubos. Tinood ba? So, Mr. Guessing lang. Sa first month, siya mo ato, murag duo sa 100. So, siya mo bayad 100 lang. Sa sunod bulan, mo balik siya na pod. Ang cashier mga tana, tagpila ang imong bayad na tagpila. Just pila, di ba? Pila ang imong bayad karon, Mr. Guessing lang. Naglantaw siya sa iyang wallet pag-usab. Karon, mas gamay ang kwarta, nakita niya, duwa ka 20, usa ka 50, o usa ka 200. He says, kinahanglan ko sa 20 pesos para sa akong plate nga muuli. So, murag 70 na lang. Ang 50 o 20, murag duol. Huwag siya mo bayad, 70 pesos na lang. So, si Mr. Guessing lang, muuli siya nagbati. Honest man ko.
Nagbayad ko sa akong bill, pero nako'y pangatana. Honest ba siya? Kung wala'y pagkwenta, wala'y pagkamatinod-anon. Tinuod ba? Dayon, nami utsa kabuok ra. Brother Eldman, come on up here, Brother Eldman. Brother Eldman, I'm not asking. Come on up here. But look at the name, Brother Eldman. It's so nice. Mr. Binutan. Binutan means good, behaved, right? It's like a good man, isn't that Binutan? Like a good man. Mr. Binutan. Now, Mr. Binutan actually isn't very Binutan. I tricked him. Mr. Binutan is actually a lot like Mr. Alibay, pero naikaliinan, mas dako ang niyang kwarta. Na siya'y kwarta, pero dali siya ganahan mo bayad kung dali pukson. So, kung saan buhato ni Mr. Binutan? I lost my place in my notes, so I don't remember what he does. So, unsang buhato niya, siya maghimo sa mga alibay pud, pero ang iyang alibay, murag, mas mayong, murag, katarungan man. Here's what Mr. Binutan says. He says, well, I would pay my electric bill, but I'm using that money to help other people. Ako naggamit niya ng kwarta sa pagtabang sa lain. Kung ako mo kita sa panaglitan, kung ako mo kita sa tao nga, pobre kayo, basin, sariya na ako sa sabu, na shakju ko, na yung mga beggars, bisan asa maglakaw ka, itong dakong syudad. What is beggar? I forgot the word beggar. Huh? Makililimos, something, whatever he just said. And, kung ako mo kita sa mga beggar, ako mo hatan nila 10 pesos, usahay 20. And, usahay, na yung mga pobre nga bata sa akong neighborhood, ako mo pali og snack para sa tanan bata sa akong neighborhood. Ako nagtabang sa akong pobre nga silingan sa mga school supplies. So, tuon niya, wala ko'y kwarta para sa akong kasel ko. Tuon nagamit ko para sa lain mga butang nga Mario. I have a question. Is he using Caselco's electricity? Naggamit pa siya sa kurente sa Caselco? Naggamit pa mangyapon? So, honest ba siya sa iyang bill o dili? Dili. But he says, ako nakatawag sa daghang tao. Siyempre, ang mga board members, ang mga tao sa Caselco, dili sila mag-expect nga ako mong bayad sa akong bill. Samtang ako nagtapang sa daghang na mga tao. So I have a question. Is he being honest? Honest ba siya? Dili. So let's continue with our story. Ang mga bulan, nilabay. 1 month, 2 months, 3 months, 6 months. Kung saan niabot sila sa 6 months ng board members, Mr. Mosalig, ug Mr. Maguyon, ug Mr. Pagbate, ug Mr. Masinaboton, nag-meeting na pod. Og, kining tulo na shark jud, we're losing money. Gansit jud ang atong negosyo karon. What happened? Unsang problema? Siyempre, Mr. Masinaboton, wala siya na surprise. Kabalo siya unsa nahitabo. The board members sa Caselco na disappoint jud ng mga tao sa kasaligan. Wala nagbayad sa ilang mga bill. Wala matinud-anon. They couldn't believe it. Pero nagdaang tao, wala nagbayad sa ilang bill. So, gipugo sila. Nag-start sila, naglantaw sa mga records. Naglantaw sila sa bill ni Mr. Binutan. Kamay kayang bayad. Naglantaw sa bayad ni Mr. Guessing lang. Nagbayad siya, pero dilik niabot sa tunga sa tinuod bill. Mr. Alibay, basing kamay jud. Mr. Waybay, wala kayo. Dayo Mr. Matinod, okay naman. Pero upat sa 5, wala nagmatinod anon. Nasa disappoint jud sila. Nagsalik ni kanila. Kini ang lungsod sa kasaligan. Kung sa atong buhaton, they decided we need to go visit those men.
Dayon sila nakabisita. Sila nakabisita sa sister. It's working? It sounds like it's going in and out. Sila nakabisita sa ni Mr. Waybayan, Mr. Alibay, Mr. Guessing lang, ug Mr. Binutan. Sa diya sila niabot ni Mr. Waybayan, siya nasuko. Sulti, wala'y tao nagpugos na kumubayad. Kanang inyong sayo. Kung mo naghimo sa pangagi, dili ako sayo. Kung wala ko nagbayad, kanang inyong sayo. Dili ka makapasol ka na ako. Si Mr. Alibay naging, oh, ganahan ko mubayad. Seryoso, Jude, ganahan ko mubayad. Pero naglasay ko, pobre kayo ko. Siyempre, nakasabot ka nga, apikikiyot ka ron. Pandemic ka ron, di ba? Apikikiyot. Mr. Guessing lang said, psh, ako naghatag ni mo, kwarta matag bulan. Ano siyang problema? Dili ka maka-expect nga ako maglingkod, magkwenta, magbana-bana, magsulat. Nasud kayo. Kamu ang naghimo ni ini nga situation, ni ang ini sayop dili ako. Tayo, Mr. Binutan, nagsulti. Pero ako nagatabang sa dagang tao. Wala ka nagpakabahin sa mga pobre diri, ang itabang ako. Oh, kahit yun ang inyong kasing-kasing. Wala mo ilakot. Kabahin sa mga tao, naglusurog financial, ako ang nagtabang kanila, dayon kamu maghukom ka na ako. How dare you? You notice, silang upa na lain-lain tubag, di ba? Pero silang tanan, nag-uyon sa usa ka butang. Silang tanan, nag-uyon, na wala mi sayo. We didn't do anything wrong. Dili ka niyang ang sayo. There's the story. Now let's go back to our text verse in Malachi chapter 3 and verse 7. And y'all stay right where you are. Y'all doing such a good job. I am so proud of you all. Man, we have never had more guapo guys stand on the platform. We haven't. All right, here we go. It's hard to lie when you're in church. It's really hard, but I tried. I did. Here we go. Malachi 3:7. Kung nasa amen? Even from the days of your fathers, ye are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Bisan gikan sa mga adlaw sa inyong mga amahan, kamo nahilayag gikan sa akong mga ordinansa. Ug wala mituman kanila, balik nganhi kanako, ug ako mo balik nga kaninyo. Nagingon ang Ginoo sa mga panon, apan kamo miingon, asa kami mo balik? That's exactly what these guys are saying. Wala mi sayo. Unsang eri nga sa sayo? Unsang eri kami naglayo gikan nimo? Unsang sayo mo? Balik kanimo. Unsa ma? Wala mi sayo nining situation. That's what the Jews were saying in the time of Malachi. Kining backslid mga Hudeo, mga Jews, nagingon, what area have we been disobeying in? Unsa pagbalik kanimo? Wala jud kami nagbiya kanimo. Wala kami nagsalikway kanimo. What area? You said, return unto me. What area have we forsaken you? Unsang area gisalikway gisalikway mo kanamo? Kana? Something like that. Gisalikway ka namo. Sakto? What area have we forsaken you? And God says, I'll tell you. Look at verse 8. And out in verse 8. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ang uskat tao manulis ba sa Diyos? Apan kamo mitulis kanako, apan kamo nagingon, sa diin kami nakapanulis kanimo, diha sa mga ikanapulo o mga halad. Ug sa kalit lang nakasabot ta ni ining story, di ba? Everyone here knows, no company would ever do what I said Caselco did.
Tinood ba? Mag-bankrupt sila tungod dili kasaligan ng tao. Tinood? So walay company, walay negosyo maghimo sa decision nga mutugo ang mga customers mo pili kung mubayad o dili. Mutugo sila mo kwenta, walay company maghimo niya na tungod mag-bankrupt jud sila. But that is exactly what God did. Ang tao dali maghimo niya na, ang Diyos naghimo niya. God says, okay, ako ang magatiman sa inyong kinahanglan. Ako mahatan nimo og hangin, maginhawa ka. Ako mahatan nimo og tubig nga mainom. Ako mahatan nimo og pagkaon nga makaon. Ako mahatan nimo nindog nga kalibutan. Pwede ka magpuyot diha. Nindog nga puyot. I can't say puyoy. I can't say it. I'm missing the pool. Puloy anan. Got it. Salamat. Ako mahatan nimo nindog nga kalibutan. Pwede ka mo magpuyot dito. Ug ako mohatag ninyo sa abilidad sa paghimo o pagkuha sa ginansya. The Bible says it is God that gives you the power to get wealth. Ang Diyos ang nakahatag kanimo sa gahom sa pagkuha o bahandi. God says, I have given you the air, the water, the food, the place to live, and the ability to make money. And He says, and I have one requirement. When I give you 100, 10 of it is mine. Kung ako matanim mo 100, ang 10% akwa. Kung ako matanim mo 10, ang 1 akwa. That's the rate. Just like Caselco would have a rate kung gamito nimo a certain amount of what do you call those? The hours. Kilowatt hours. Ang Diyos na rate. And His rate is really fair. You know, if you worked at like a vulcanizing shop, like Brother Joey does, Sandy Bell's dad, kung mag-work ka dito sa shop, in nakay 100 pesos, 40 iya sa shop, 60 lang imuha. If you work for somebody who's raising pigs, ikaw ang magbantay, sila ang mubayad, 60% ilaha, imuha, 40 lang. Diba? That's pretty common. Tinood? God says, I'll give you 100%. I only want 10% back. That's a really good deal. Reasonable kayo ng atong Diyos. Reasonable kayo. Wala rin makatarong nga nun. Reasonable John. God says, I expect you, I have trusted you to give me 10% of everything you make. All your increase. The non-ginansya. You owe it to me. And if you don't give it to me, you are dishonest. Sama kanila. Dili ka matinud-anon. Kung na kay ginansya o mo gasto ka sa tanan, dali mo hatag sa 10% sa Diyos. Ang Diyos nagtawag nimo tulisan. Will a man rob God? So that was a very long story for one application question. Asa man ka? Diya sa paghatag sa tithes, ikaw Mr. Matinud-anon or Mr. Bayad? Ang Diyos mo hatag nimo, ikaw maghipos sa tanan. Lalong ugbosa ka. Or you Mr. Alibay? Oh God, I'll picky good. And God says, and it will always be a picky because I'm not going to bless you as long as you keep stealing. Or maybe Mr. Guessing lang, mabot ka sa simbahan, kung saan kwarta sa akong wallet? Na 100, na 20. Hindi ko ka na mahatag sa 100, 20 na lang. Wala'y pagkwenta, wala'y bana-bana, guessing lang. Or Mr. Binutan, ako nagtabang sa tao. Ako naghatag sa lain. Pero nagkawat kagikan sa Diyos. So I want to ask you this morning, a long, silly story to illustrate a great truth. All of us are up here. I can't think of any other category. Either you're Mr. Matinud-anon or Mr. Bayad
or Mr. Alibay, or Mr. Guessing Lang, or Mr. Binutan. So you tell me. No, don't tell me. Tell yourself. Thank you, gentlemen. You may be seated. And you can keep that for a souvenir. Because I love you. If I preach that on Saturday, I'm going to have to reprint it now. Watch now. If you are receiving money and not calculating and giving God 10%, you are dishonest. Uban ninyo mo tithe sa mga bahin, mo tithe ka sa imong sweldo, pero dili mo tithe sa imong ayuda. You are not honest. And I'm not going to preach today about you need God's blessings. That's true, but that's not the message today. Today I'm just asking, are you honest? I could preach and say God will not bless you while you're stealing His money. Mang Diyos, dali mo panalangin mo. But that's not what I'm preaching today. I'm just going to ask, are you honest? Or are you a Mr. Y-Bayad? Dili jud ka mo hatag. Let's just be honest. Most of us are Mr. Guessing Lang. We don't calculate. You say, well, it's hard. God wants you to think about what you're giving. God told the children of Israel, count every sheep, and the tenth of every 10 is mine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. My paintbrush, red, mamatay siya. Cuenta. Calculate. Are you honest with God? Are you making excuses? Well, that's the great thing about tithing. Kung gamay mong sweldo, gamay ang tithe. Pastor Mike, I only made 100 pesos yesterday. Then you only owe God 10. I made 1,000 pesos yesterday. Okay, you owe God 100 because you have more money. Are you being honest with God? Or are you making excuses, guessing, or saying, are you justifying yourself because I help other people? Why don't you decide today, I'm just going to be an honest Christian with God. Magmatinot-anon ko, kung Diyos mo ko, bisan unsang kwarta, ako mo hatag niya 10%. No matter where it comes from, how I get it, 10% goes to God. You did it, so. Let's be a church that's honest. When every head bowed, every eye closed.